Tubikomeje ko mu gihe Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ivuga ko iri kuvugurura serivisi z'ikigega gishinzwe guteza imbere imishinga mito n'iciriritse BDF, Depite Mukabunani Christine yasabye ko iki kigega kivaho kuko kitari kugera ku ntego zacyo. Mu gihe Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Sebayizi Prudence we yavuze ko imibare y'ibyo BDF yagezeho yivugira ahubwo ko bari kunoza imikorere yabyo. Ntambaraga Herewo yarahatubereye. Mu ngendo abadepite baherutse ukora hirya no hino mu gihugu basanze hari ibibazo byinshi mu mitangire ya serivisi ikigega gishinzwe guteza imbere imishinga mito n'iciriritse BDF. Depite Fatuma Madine yavuze ko mu myaka 14 ishize hari abaturage bataramenya imikorere y'iki kigo ku buryo basaba ko hagira amavugurura yo kumenyekanisha serivisi zacyo. Abayobozi za SACCO ubwo ndavuga wa manager ndetse n'aba loan officers bakagombye kuba barahuguwe kuri ya systeme y'ikoranabuhanga y'uburyo binjiza amakuru ku munyamuryango cyangwa ku mukiriya usaba inguzanyo cyangwa ingwate yishingirwa na BDF, ariko byagiye bigaragara ko ubwo bumenyi abo bayobozi baza SACCO batabufite. Ariko tuganira na BDF bakatubwira ko bahabahuguye. Urumva rero ko harimo ikibazo cy'uko bamwe bavuga ko bahuguwe ariko abandi bakavuga ko badafite ubwo bumenyi. Bibasaba ko hari igihe batwara inyandiko zikubiyemo amakuru y'umukiriya bakazohereza muri BDF kugira ngo BDF ariyo bikora. Mwumva rero imikoranire hagati ya BDF ndetse na za SACCO, abaturage batugaragarije cyangwa abayobozi ba za SACCO batugaragarije ko imikoranire itanoze. Nagira ngo nyakubahwa Minisitiri agiye icyo bitubwira. Depite Mazimaka Jean Claude yagaragaje ko hari imishinga minini yatanzwe muri BDF itarabonye amafaranga kandi ari myiza ku kigero cyo gutanga umusaruro. Ubona bidakwiriye ko BDF ikwiye kuvugurura uburyo ikorana n'uturere ndetse n'ibyiciro bakorana kugira ngo hamenyekane neza ayo mahirwe igihugu cyashyizeho, kuko ikibazo kenshi duhura nacyo iyo tuganira n'urubyiruko bakomeza iteka bazana ikibazo kijyanye n'igishoro kitaboroheye kuko nta ngwate ihagije bafite, ari ikibazo cyo kutagira amakuru. Nk'uko mwabivuze ko Minisitiri, ntekereza ko iyo mikorere ndetse n'imikoranire n'uturere iramutse inyujijwe mu mihigo byakongera ownership y'uturere, iyo porogaramu ikabasha kugera ku ntego. Depite Mukabunani Christine yasabye ko BDF yavaho kuko itegeze igera ku nshingano zayo mu myaka 14 imaze ishinzwe. Nge natanga inama ko BDF yavaho hakajyaho ikindi kintu ari amafaranga yakoreshwa. Ashobora gushyirwa mu murenge SACCO, ashobora gushyirwa ahandi, ariko urebye igihe kimaze BDF itagaragara, abaturage ntibayizi, nta kibamariye. Yewe n'ingamba zagaragajwe n'izisanzwe. Guhera ngewe nabo nibuka ingendo abadepite bakoze mu 2022 nabwo ibibazo byari bihari n'ingamba zaragaragajwe ariko ntacyo byatanze. Ikindi nuko mu ngamba bavuze ngo harimo ngo imikoranire n'izindi nzego, kandi ngira ngo iki ni icyerekezo cy'igihugu cyagiyeho hashize imyaka myinshi. Imikoranire n'izindi nzego mu buryo bwose byashyizweho, kuki bitakozwe ubu ngubu akaba aribwo bigiye gukorwa kugira ngo BDF ishobore gukora. Nge rero natanga inama rwose ko ari amafaranga ajya muri BDF leta yashyira muri SACCO akagurizwa abaturage bisanzwe nk'uko n'ubundi biguzwe, ariko BDF muri make nta kintu imariye abaturage. Gukomeza rero tubwirwa ngo ingamba tugiye kuvugurura, tugiye kugira gute, nge rwose natanga inama ko yava ari amafaranga agakoreshwa ibindi. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi avuga ko bari mu mavugurura imitangire serivisi iki kigega gishinzwe guteza imbere imishinga mito n'iciriritse BDF ku buryo mu kwezi kwa 8 amavugurura azabarangiye. Ku kijyanye no kuba ikigo BDF cyavaho, Minisitiri Sebahizi agaragaza ko imibare byo yagezeho yivugira ahubwo ko bagomba kurushaho kunoza serivisi batanga. Hamaze kuboneka miliyari zirenga 120 ziba mobilized zinyuze muri BDF. Ndibaza ntabwo twabara yuko itakoze, ahubwo icyo twareba nuko yanibikora neza. Ubu ngubu dufite target yuko muri NST2 nibura twabona imirimo irenze 60,000
yaba created muri BDF. Ndumva rero tuzakomeza dukurikirane izi indicators niba zigerwaho uko bikwiye kugira ngo nibura tubahe icyizere. Kuva mu myaka 14 ishize ikigega cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imishinga mito n'iciriritse BDF kimaze gutera inkunga imishinga irenga 53. Umubare wamaze guhabwa akazi urenga 159. Miliyari saga 120 zimaze gukusanyirizwa muri iki kigo cya BDF. Ntambara Garlewo TV10 mu nteko ishinga amategeko.